wao wanikelsi miraji nabo kaonga unahutajifu ngamwesheloka wakatrafanya mahadisi yahe edikoli hiyo dengwa hao ya wanazoni wa Komoro wakabjihunda habo sharkar hondana na plasi mengo minane rojuke edikoli hiyo yona kapasite yani yona namna ya urenga wanazoni zihuza haini wala wao harmansi mbali namba ebangarender par sa place mengo minane zi place mengo minane hizo konkuru ya madoni wanazoni wa hundana no mtihani waka mengo minane wati maho wabili mtihani wofanyishwa le swala nzwani le swala mali le swala ngaziji jerkon bunge mimi ngamtekelezo maskitiko harmali swala lino haukaya le swala lino ngamweshelokaya si hujana bandi ya emwana mara isi Azali Usman ya hundana nezo manazinu kirengera ndevu tsende tuonana naye yondo randevu handani rakahonana hasababu ndile swala lino ni mwone sukaya gamina toramo ya ukaya omkataba unu ekako jondo dungwa wana wa Komoro wa juzu mchi ebonge hanika toma wakati huo ya unambia ukaya makatinda ho yayo swala ilo itwaliwa harma conference harma conseil des ministres aboti zo anukaza ngozi dungwa bonge jar hundukaya zinokosa dungwa bal nungu josu butembe ukaya makusudi ya ukaza ngozi minyiwa ebanda bwaka zifanywa ni mrutsu harmwezi leo ebanda bwaka zifanywa ni mrambwezi ngendo nayi msujua ezangu minga mzanukaya owazulumiwa duwane wa Komoro nga yo maskitiho ekale ongaro nono guhamara izo yabo ngamwishileo yakaya omaha wa 2016 wajau vaja bafanyisha mkataba ebaina heni kolinku ya administration ya Cote d'Ivoire ne universite hatu wanakume waroha wakati yobo ko ni wasomo ngabo wesa wareje uharmaze janibizo abarka uzanukaya wahajale ongo nje zao ojumwezo rafanya chakarchaka joka ezafanyishiha zafanyishihando zachongeza ukale orkene makadra uharmaze fanizons jesu ndoka wana wauleo gwazumishi hao ebonge ya marte kleze mesikitu hao nambiye emwana mara iswa dawla ya msujua ekabale miadio sukuila ila hanamba wa miche shika kahayamba serikali kwa jafanya au karangwe mwezi mengomera ya September ya juzi elikoli ya Felix Houphouët-Boigny wazia wana wa Komoro kwa naujua wende yiho harmeli koli yote yo maskitiho haukaya sirikari hadisi daraja ya ukawafanye nivo ya mandoni ya nivo ingenieur shanga mweshe lokayambe seye mchujwa mahanda uvila 2016 yo ngabo mwana wane wa Komoro kao wala wa mamajor uharmase promotion za hao mahadisi ndi harma telefoni iwaruhusu wakahenda harma daraja za bili tena ili waruhusiwa wandi wadunge msomo ya saa wangaba ukwezi gasi na usikitifu ekano gojezo ngazirio na hamba ukavano mshindano wa hatu wa siasa uongo jukaya lazima rishindane hafikira lazima rishindane hamwendeso shei faida wa Komori lazima parihane ebonge mimi tujomba mguka eza parihana faida za jana na mzibirilelewu zitiminyihe baba lazifanywa na ndojina mananga mchosi tsanganya ukambese dabo yakale wo munyingu jundwa l'opposition ambese nganzo likodi balwa beti kebala bafanyishi handongo dabo yakale wori wono kaya karjahara mkataba katarwa minyu shikale worono kaya hata ila mbabi za fanyishiha plus ya 25 milliards investisseurs warma et pêche leonga rambisho katezombezo ngazirengwa ngazodaote alazmarskiti ukaya ensinyo dahu ebanunga sinatse banu ngaonarwa lo banu wafanya mseto mzanukezo ndizo lonizo ngabo kwezi sina zinjizo handeza kati na maskito yao naomba Mwenyezi Mungu ukaya era iswa dawla ya khisi ya ukao mondotsinda wonu inshallah o bwana gouverneur kakarja wisale suala la Zubabaha ijoka lokosa karjwa ukaya le jumba la mawakala bade biro waonana o siku wa juzi ili watowe nguo ya udepite bena madepite mane e biro wa irejete ke javote usiku wale wayinu wakansi watu wala madepite yenguo ya udepite ili wende weshilwa ne mahakama tankuka wende makamu raisi wa heze janibu kinyumenezi hununga zija suala mandali ngo lirengoji minga muamini ya ukaya le suala kaljaviro harmazinze za haki ukaya le suala linulive wa hadadi amade hal muhamba e biro jimlifu wakaya wende kwa jaona masulaha ya ukaya watu wengu ya huwa nanya leo
ngarambilo ka takriban madepite wara arhonda wane wajihunda wabonze ngaba mzanuka no matataliano ndi akawjiri anusikana na uhara kale unga bomranzo shilwa shiliwa shaze kale wo hafanya nayi experience yambitse na hukumu na rubiro haranzi ya lazimu kale organi mhukumu da nayi kagari mparao da yarende nayi da bonanzori muzi isa matara aunda borolo na tuma ingar jojo hamba ngar hukumu mndu rimbitse ya sharia rudiri penzi ya sharia ngeso dizori romboka skade johara kale wo waviro harme biro wajolinda maudu porque assemblée que tubu maudu sha eba izambao harma zihanyo za huwa nada mubezo tsindiza kweli sinuka manunga nzo assemblée rendo aje kuru jana jambo kasha sabuka shidatimu kabatsilwa organique jojo vira ebanga baba mhuwa heula na dosinye mzanukezo ndeza nzo zibiro leo oka nsu amini ya uka uharakifu wa hokaza nguzina sobira hina mna ino hata zende daraja za uka ya leo wandu wa ukwatsi yabo kwa jalahwa wakati nungo yojo kahenda ya kaleo wahansize progreso za lazimu shawo tsipia wajihundo bonze amzanuka yabo izongo za kafanywa maksudi ebonge yabo ngamjosubutira mbe ukayo metsataliano na yo msiba ikaleo wabirla sharia warwarao sharia abozo ndezajiri